O pese te nofa o e mai fata. O fata whatungo o pese. E te fia. Aisia, lama o na whatu mawina le lama pa ia. Ide a ai o whingana no loto i te tonu le tātu whanako te tonu. Ona e wa ai lea o se suinga. A ona whetau taratara i le nana pa ia ia te oe. Ona upu whaperetania speaking to themselves. A ona whetau taratara i le nana pa ia ia te oe maa. Ona whapena fōi o e whai o na uso atanata. E re tua whamai me tai. E whātu mawina le ngānu pa ia re. O le ngānu pa ia e mawhai e o na sumia. Ua tutula i le whakotola. O mantu whasifu lumane. Mantu te wala watu wawa le te mai. Se tansi o tala sia e whawai na Yeso. Ia lofa i manu te reina me oma. Ma i manu i ana lo lawa amadele. I lo suafu i su mantu wole wala au tune. Amen.
ai e tinatu ringa i o suafa, o no lofa ma lo fa maoni. Se alme o foi mai ai o ese, o i fe o iai lo lato o tua. E menatu le tai au, e tele sapati o roto soifua ma so mato ola. Ia pitai e le lau sapati e peo le sapati. O le sapati o le whamanua ma le linga i le tua. Peo la fai salama le tai au. Au alawa ne ia te tato. Ai atu inatu le viinga i o tato mutai. Ono le alofa malona whamaoni. Ono fifire le tai au te whapeatu le au whawhero inga. O le ao le whatarofa. O te whapea tuai le ainga le tua le tai au. Tarofa lava. Manatu e mua sa matu tala le tai au. Pasa matu whatarofa. E vei le leo e whaima whawhonga lana wana te tai. Au i matangi. Le lalolon le tanga wela. E tuatu e o le ao le whatarofa. O le ao whawhewa i le sunga i le tai tai tanga wela le saa i lai tu vai o tala le. Whatarofa atu mele ngana fifia i le tai au. Ua mawhai o tato maua le maafutanga. Sa le Yesu minatu tato te maua se maafutanga. Ai whawhitai le tua o nisi o fufuanga na wela le tai le tuai. Ia o mawhai o tato whengoa i manu le tai. Tato whaamagalo i mga tua na kitai. Lo mātou te mai le o whiolani. O e lava o le pule au. O le tufunga ma le matai sau i mele i. Ua whano ai mala o atu wasa. Ua le awhea se atua le ala pe tō ni matangi ai. Pa o loa lofa whaaria i luma o whanau tangata. Ua mātou maua e nei mawhtana whiwhi. Ia tu maulo vi ina e lea noa. Awa o loa lofa ma loa ma le lei. Sa e pui au lape ma leo ma matio lo a o fatino tiu te ma whaiwa le nāwa yaso.
na masina. Leo matou sani fifia e peo lupe o tupolaka. O matou mai e pei matou o laufana moni. O savini o whapuno manu e sani whamenuao. Le mawhtana fifia o nuku i le nikaya. Awa ele o so matou marosi. Ele o so matou poto. A olo mana. Sa e pui au lape ai na i o matou tua asi sina. O le tegi nei. O se tegi e whai ai o na whaaina ai e tatu e kai si o kōrona. O lo ieri la uma o sunga te tegi tāna wera i a pasta se atua. Te le mana foi sona watu se pe au ai na o nei te upu. E whamausia e ma vea mo oku whawai e kai si o kōrona. Partei pese na mate nai na ona e whawai ni nei e karisia ia Yesu Kristo. O le karisia ni walen sa whanau mai le karisia Craigie Byrne peina o tupa pungai. Na mate ina ni mtana wena i la lua tu sanga na le tolu tatu e karisia na o St. Albans Thomastown ma Craigie Byrne. Ina wātō le o masina, ona o mea lea ma matu tatenoa ma teke to ina ma nisi o to ina. O le pokalama fia vai noaina Craigie Byrne. E mana o e loto, ai leo ilone e leo temi le tua temi na. I tai ilo anu, wa ai se fili ngalo. Wa mawhai ena wa aia te toa Craigie Byrne e tupu ma le ona. O lata le sedau member te tonu e kaisia. O na matula ia tarsana ai sapaia mai. Ne ngata na sapaia mai na tuu mai e suaku a le toina ia aina maua. Ma ia whiwhiri ai e tai mele ngā wina te tonu le aia walan. Au tele a sia ma ina te ua umiso whantaranga. E mua anu whaftai le tua le ne sapati. Ona o ia e ona sapati. O ia po ia o le presidente o le kalisia nei. Lua te whaftai atu pastor Meyama. O oilea o le whawhenenga te tonu Craigie Byrne. Whamaro si moni upu le tatu ni sona. Leo mwhaine tupu maona le ngā wenga te tonu Craigie Byrne. Nei te tōru patu. Sai whawhusu. Ana leo whatupu le tua. Kawanue le tua lo sunga pasa. Ia i nei sapati. Mese patu ia ture. Mara aina. E whakatofo e lo whaftai le sunga ia. Anai, fui anai, o ia leo te tai to ina o tāna wena. Mai sere kei te to ina ia tua taua Sofia. O te loa wa veo lua, au tai mai le tātou na wena i Craigie Byrne ma lana sua lana ona. O lua leo, o lua whaiva, na mawhai ai na pue ngō fiatu ai o maua. O mele leis, o mea mata no fie, le loto, wa mawhai e na tūlai mai na au ana. Te mantua ai na maua na whaoina te tasi e tātou kompaina o tātou tasi. Rātou ma sunga ia naulau. O rātou ia, ai tawhtei tua o mai atu fwoi suru tino, ma le tūlai mai sunga ai na maua, vi ia le tua. Ano matu lele alana whaktei e nai, whaktei Sofia, i le loa ngā whai fwoi, te tonu ngā wena o Craigie Byrne. I oe i leo tangata o le tua lama.
Pero mana ole tu le no mo nei suga supia. Nei minute e tu la lei feisa la mo grau tu se po. Ma la lei fa mo mo. Da mi sta tu amen. O sa pati nei ta o le high seven. O sa pati mo luma. Leo tu atu na consume di ma o tu se. So we say, Amen. Go pili bahasa ni bak. Aku sama bak. Kini mana itu orang bak dari siapa? Baku lewa, usah baku ni semua pasta kamukan. Ada makan orang aku. Orang aku mula. Tinggal orang faham baik ni kan ada. Mau, kalau kamu so mana? Alam sa buwan nga rin. Yung mga mabaya ko kiki. Sama ko ka na ba, yan na ba? Gay kayo. Kaya may kuha. Yung mga mabaya ko kiki. Ano yung hindi? Sa kapin, isa-isa. Hindi pa tayo mabaya ko kiki. O sisi. Ayaw na may kuha. Kung mabaya ko yun, hindi ko na lang. Alam mo miya. Ele foi perfeito. Mas o nosso perfeito. Agora vai pedir Ana faz straight away. O leva a cá. Aí o irmão me fala for say for a whole de cada sisi yo ana para mo de cada sisi na ko de 60 na do mare se la. Como eu não vai. Ana isa papini. O leva na do favor. Cuma berkaya angka, mereka mufai, mereka demo ini siapa ini dia sekarang, dia osis, ada mana ada kuah, dia mufai ini, pak kau pergi, pergi sana siapa ini, iya, sesuatu kan, dan aku karisia pergi pergi, one, iya. Yana ko yo iwan ni fai ko ala ari fara uma kas o le loko ala ni fai yana na bagini yo no suma ko ya ayama ano Naquele município Castelo Louco. Mas ele é uma coisa e bako ele é mau para falhar mau. Mas fala mau olha alemão. Mas fala por que tá agora não é pasta. Leon vai ter como. El comunidade né. Bora ele lá com o agora por ele só não sabe. Eu como agora como a minha como falei eu. O lá não mo. O caco ele vai falar onde que ele tu sua. Sabe na família. Ao descer lá, eu sei que nós Kalau malu gue falo mau por telefon aja ke fayo me sekian ada tua mau famai ba mau kono kikiro kalau eu tua dena ia fuya ia para o mesmo não sabe ia ficar ia Kaya mana? Ia mana kuara kita, ia kafir kita. PCC e sa, kalau mana kita. Tapi kalau seorang kalau fayak ngapu sifia, oleh fakku kau yang dipen, oleh fakku ngapu kau berwana, dengan kau kasih lo.
le whakamahomi se lea. Ma i au ma pere ke au ma nisi afe kausa. E le o kupe. So e le wona te tongu le kua. Le ye whamamuenga wala. E le o le mumena. It's not a bad number. Yeah. Le loko. Kasi le loko. Whamamuenga tua. Whakatala. Pero me está tu amenemos te kitoina Filipe. Hasta ahí se está algo. Family sanonga anai ni taya father like son. Está algo on momo onga loto kitiaya pasta me yaba me to ini. O le tu mo ngā rue na ngā rue Filipe. Ya tige ito ngā rue stone one. Whenever something has a division, whenever something is torn apart to the eyes of man, there's God's blessing within. Ao mai matu kai sia sin open ma Thomastown. Na matu aya ya Craigie le matu ai tasi roto. Ne uma lava da auto mo tasi. We take 2 years on. O le aso na tuna atu e tula me la tu fi mo wa no wa i go mata mani. I see you out of the I saw your heart broken. I saw your tears. But I want to assure you today that those tears, when God sees them, this division in having one, it's a new baby to grow. And you know when you have a new baby in the family, it's the joy. Everything you want to be done, you give to the newborn baby. And this is one. Leo whānau mai. Whāna mia le tua ya tau Craigie na lolo tele. Nei tinama te māma tutua, ne tuivaina, ka mālo haftai. Haftai Thomastown na St. Albans. I tātou tāna luenga. Ka mālo tu whaiwa te talo. Leo mwhai ai ni nipa mwai. Tasi masina na talanoina. Leo so. Leo la hawaina. After foi pasta, se atua meise suga tau pau. Mo te lore mano lava ya o tau, ma tau o tau tau. Pape na foi mo ta ma tau, mo tau ta tau na buna. Leo le so la hawaina wole. O le karisias fitu sa mo tuto tasi te tonu wole. O lana te toina sunga ya ai mawa. O te le wala watu pelo tusi. No wala tu ya ai mawa. Ya meisa na leo to te whaafunga ai. Leo la tulai mai ma te ia. Te toina tonu ni ngawena. O wana. O le tanata lea e whaingoa pe whaaswapa e sunga te ia ao. Ya patu o koniata. Whaina tu tini nganu e sunga ia aina maua. Ia e sunga ia koriata. Ia la watu sana opure ne sa pati. Lo ngā ngai. O te whaamunu watu ia i ofa. O mea mo whonu tonu ia te ai. Whaamunu lo swafa ia. O le vienga ni lea ki to inunga. I lea o whamai. I le whanau o tanata. O le vienga. E foi lava lea o tātou ka whausiri. I le nei tae hao e. Tau anu tele te tātou i ia whaaftea le lofa malea le nei o le tua. Mai tele tonu te le manau te whau umi le nei tae hao. Ai tele tonu ia o tele lava o tala. Ia le nau a sauri o e ta. Ia le whai leu so atu ina lea. Sufia nei tae hao.
Nā ni nei tanaka o tu whia whaafitai ai. E ni tae au, mō mua whaafitai. Whaafitai e tūru sunga whaafitai leila i a pasta mi hau. Sa iai le manatu mai la ngona tātou te mafuta pia. Ai pei tā, ia e se fo ia, whaatula ngana ngā wema ni tai. O lo tātou ngā ngui ai. Mwole e tira ngā whaafitai e soma mata mō fie. Tani tono i nāro i eifo se atu o toanga. O se loni mau ni nei aso. Le nehi e kāle si e loko mai. Te rini me au mana o maua o a ue o se tangata atu o toanga. E te rini me a eifo i vai o tangata. Ai pei tae i o le mafuta pei tono ra i o le whatu tua. Nai o soma tuku. E fōni ko se ahinga la whanawhana. Wani no fuki mātua e tumi tio. E o e sai ki manira. Tuna tua i tala i whinere o hana. Ma o iwa na wha matua i tā. Whanau na ngāi o le whi. Ina tani me tua. Ina ia whoa i ma se tani. Te tono i whapena se na ngona i me yes. E ina o maua tani. Pa mai fo i promise a hana. E au mai se tama o te toi a wapu i ate oe. Iaso o molo nau. A vea ia molo o Zambue. Ina ia watu ai, ina ia whai e tau wanga ola i lumo le tua. Whaalomo ni nei tae au, whamai o Wallen o le vai e lapa te pota, le vai o leoma. Ua ma mawha me o mai lumo Wallen i nei tae au, te tono ma mawha o hamoniana. Te ia mo whai ati o le songa sunga whapelenia ia pasta mai a wala ato toanga ma. Le fu sallo atu le sunga ia pasta o le tani o le nā. Tua tau o whaafitai, ti maina, anai, whaafitai, te leo mea mo ia te leo tino au te whono ia o lo matua. Kai tonu la awa a pē vai o i wale. O pino ino le vai o le la titi le wanda te tonu wa lava tā pena. Mea sa o wawa ai e fo ia au mua la uso. Tasi o loko. Tātou hangu e. Te tonu me hoi nana tau wale. Whaftai whawhenaina. Whaftai te tonu e leo iso ta maa leo Samuelu a mea. O istanate o mamu o whamu tāna o mafuta. Whaftai a se tuina o te ise. Whaftai a mareto ua. O tina. Whaftai le tanatai o whiwhiri e mātou te tutu. Mālo toa loto. Awhita. O wini. Nai a tasi mana haika. Mai se tātou e kāne si na whaafetai o nora tō whiwhiri. Tātou te ho, tātou te amataina ni tua ngā mena. Tātou whaia me si. E no tātou ngā mena, pēr tātou whaarongolonga ni tae a, o nena e le iso pōne. Tātou tui e tua me uma. O le tuana te ai mai e ate i tātou. Ina ia manuia na ngā mena. I la wāma o lo whaaloalo. Whaftai. Mura te rana whaftai se wa te to ina wala. Ni suma ia ai maua, Lucky, Ralph, i o tepo. Lo tene, o me uma sa maua me ia anai matua tau, na me li le te tau, o te whalo me li le.
ia uri ia memoria ia maua ia a so ia cha ia o sili na a sili ai su con miele tu allora tu fai lo tu si su mai il inferno tu fa fonga i nei to fina ia manisio tapali ia manatola avaina le calcia so e per lo tu si le calcia o li tasi ia poni ia so Ola te tala ko ele ia fatu pitele ina pe ala vale o te walofa. Ma le role le a toa mo le wha o toa. Ina ia masino ia te o toa mea winga esi. Ina ia hea o toa mai wha mao. Ma le leta o lea ngaina pe ao o ia soke iso. Ia tutunga o toa I fua le ame tonu mai a Yesu Keriso. Ina ia vi ia ai ma whaane ene ina ai Yesu. Filipe mo mua Peiva, Sepuro, Marisuma, Tasi. Ele sapati la soyono februari. Na tutula iai a ina wala tu fifilia. E ana teina mai ina luano fo I mole. Ele lua iaso a sufito februari. Na usui ai le lua I funtanga le kalesia. Ma le filifiliina o tuofina le kalesia. Whawhiananga le kalesia, pasta au mutani whiau. Tai tue inga le kalesia, ai na maua lafi o sefo. Sui tai tue inga, a fitu la tu. Whailau tusi le kalesia, ai tasiponi. Sui whailau tusi, dawhita la lupe. Te utupe le kalesia, susana I lawa. Sui te utupe, ai tasiponi. Fatima, ai na maua lafi o sefo, whawhengaina, pasta au matana whiau. Tai la onsa, Fiona Iosefo, Fesosoani, Susana I lawa. Whailau tusi, Eldora Tomipau, Sui whailau tusi, Melaya la tu, Fatima, a fitu la tu. Tai mai, Folo ona nanai, Fesosoani, Darfita la lupe, whailau tusi, Petra tama o le whale, Sui whailau tusi, Ilina noa I lawa, Fatima, ai maua lafi o sefo. Tai ti a kono alii, so o alo wili I lawa, Fesosoani e mani tama o le whale. Tai ti a kono tina, lua ono latu, Fesosoani, Petra tama o le whale, Fatima o ti a kono, a fitu la tu. Tai o whatalai, ai na maua lafi o sefo, Fesosoani a fitu la tu. Whailau tusi, lua ono la tu, Sui whailau tusi, Fiona Iosefo, Fatima, pasta au mitana whiau. Tai so saiete Fesosoani, alita sipone, Fesosoani, Fiona Iosefo, whailau tusi, lua ono la tu, Sui whailau tusi, Susana I lawa, Fatima, ai na maua lafi o sefo. Tai so komiti, wati talalupe, Fesosoani, Misa Brian Nanai, whailau tusi, Yosua Veu, Sui whailau tusi, talalupe tama o le whale, Fatima, ai na maua lafi o sefo. Tai pese le kalesia, so alo wili I lawa, Fesosoani, Misa Brian Nanai, au tapiano le kalesia, so alo wili I lawa, Masusana I lawa. BA system, Lois Tomipau, Mamisa Brian Nanai, so alo wili E lawa, na te vaai le department lea. Le media le kalesia, Lois Tomipau, Fesosoani, Alexis Iosefo, Malaya Latu, Ilina Noa I lawa, ma Eldora Tomipau. Te ina whatetai le kalesia, a fitu latu. Tai tu o tapunga, ai na maua Iosefo, Fesosoani a fitu latu, whawhianenga pasta au mitana whiau.
ua whetera e mai ova, o tō a o moni mau, ma la au auna, o le nā o whiwhiria, ina ia o tō iloa, ma ia o tō whaatūtua ngai ati au, ma ia o tō lamuna, o a ulawa o ia, e le aisi atua na ngao sia mua mua ati au, e le ai fuisi e tasi, e muni ati au. Isa e whasfui malatolo, au lona whai e kusfulu whaktai whakfuna whalautus. Whaktai, apa ana misa tua ameni? Mene. Ili lama ameni? Ya, kafi milo msai. Kuna whaitauna i upuna whionga le tua na whaile titalo ia whanuia ma titararo iai le kaisia wongi. Ona tari atu lea Yesu o whape atu ia te ia. Amu ia oe Simona Paiona. Hawaii stangata le ia whaari atu ia te oe. Aolo ta maa i lani. O te whai atu nei atu ia te oe o Yesu. O Peteru oe. Matua le maule o Peteru o luku eleni o le Petros. O le pepu o Pasimaa. O Peteru Petros o oe. O te ati ai foi lang e kaisia o Yesu le petalai. I lunga o le nei papa. O lupu o leni no whawaina o le Petra. O le Petra, o le papa po le maa poa. A o le Petros, Peteru, o le tamamaa. E le ma fai foi te toa se o. O na manu malo ai. I le nesa pati o la whakainai e kaisia Wallen. Ma whai o oe le member Wallen nesa o tu whakafunga. I le nei taia. O upua le apostolo i le momoto rito tonu sutasi. A wai le na whai se tasi o le tu seti pa wai le o umana tuina. O Yesu ke riso lea. Wallen aune ingalo ya te oe. O le presenia le kaisia nei o Yesu ke riso. Ma ona whawai o Yesu ke riso. Aisea, moni mau le tusi o Korinito, e le na whai ni toi tu seti pa wai. Wana o Yesu lana. From this day forward, o wala ne tano ai atasi me tātou tana wenga, ma e o mwhaina sia, le tātou mau. O upo, a le tusi a pālinga mo tātou, ai pāpito walu. E mai wa ita fo le tā rako le whine, ma tua le whine le kaisia. Ona aruatu ai lea, o ia tau le taua, ia ngā tau o te toe lana whanau, the remnant. O ewa, e lua mea i loa ai le whanau le tua, le kaisia le tua. Whamele whaipuspitu, o e tau sia polo inga le tua, ma le mauia Yesu Christo. Na maua nei kai au lesona, o le kaisia nei e avea ma se kaisia, e ave i upu o le tua, e moni maua i upu o le tua, e ange ni e le fua, ma si tia tana vai o le tua. Mai lava Wallen o fea iai le kaisia Wallen, ia susulu lau tu la mepa, aisia, e le fai o fia foi nei o nta. O nei vilia le tua o raso lei wa tau satani. Aisia wa hita tarako le fine, e hita foi tarako i le aso nei manisa pati o tatu makutai. Tumnau tau atu e leo le pita pita, e leo le malosi, e mei luku whea sui papelu, ai ona o loa ngama lo whetare i mei eio. Wallen loto teni la wenga. Aure whaatapa i se mea. O mori mauro whaalonga i ni taiao. O mea uma na whaimalosi i Craigie Pen. Papenalo te tainga. Papenalo wa amio turau. Papenalo savali. Papenalo whaikuruai na whaitaulanga. Papenalo tautua. Papeo matua. Ia whapena koi o tau. Nau tau atu i whamoe moe. E leo lasa nei.
Ai a vea o tau, ma le tatu ngaruenga wala. O se ekalesia, ia whaameni nai ta ngata tokten, i le langi ma le ola e whaamara. Luku mua koe ni to stulima. A whai e ngata le leo langa me tatu ki whaamoe moea i yakulis. Wa siro tatu maa leia ta ngata umu. Awa tatu te manatu. O le unga lea mea uma. No, this is just the beginning. One, this is just the beginning. From this day forward, we must stand and be counted. We must march forward. We must fly the flying colors of God Almighty, so that all people can see that we are ready to take His message. We are on the last days. We are the remnant church of God. This is not just to hell. God want to know you are soldiers. You are Spartans for Christ. Pero tusi, o mina picture que eu tapa. La picture tu ta fale para mole, e aí vou mandar o tato feito tusi. Aí para mole bola, ao feito, me foi antes sube numa aí, e tá o cara se one, aí uma lona feito, quando o feito tato tava. Ini satak walan apa yang oise walan sumelua asyik kita. Kama tafali o kawainai kanisia system wallet. Basta alimtana ke almade aina ai no Yosefo, Fiona Yosefo, Alexis Yosefo, Oceana Yosefo, Aja Yosefo, Taralupe Tamolifale, Yosua Beu, Mani Tamolifale, Petra Tamolifale, Danayo Tamolifale, Epikayo Tamolifale, Wati Taralupe, Dorothy Taralupe, Asari Taralupe, Seide Taralupe, Polona Nanai, Kwai Nanai. Afitu Latu, Luaono Latu, Melay Latu, Tina Latu, Sheri Latu, Yosesai Latu. Sualo Ilawa, Susana Ilawa, Toma Ilawa, Naomi Ilawa, Amos Ilawa, Lami Ilawa, Liana Ilawa. Alita Spone, Luos Tonipau, Eldora Tonipau, Katarina Tonipau. Tangata Baptisto, Luos Tonipau, Fanau, Mae Baptisto Ine, Toskulu, Oleafa, Ekalisio, Pavainai, Ekalisio, Walen, Nesa, Pati, Etolo Sefulu, Nafa. Hata rangi tatu amini. Miguel tua pastai pelo tu se feva de nisa pat. Ai fe talo bala tu suma to ina pele sumai. Tulai papena. Tarsana tuai no loto vai yo tu suma ni. O sabia nele se papa iaina por fauma suma proteína para comer. Pasti susah. Itu dari isi rumah kalau boleh. Kalau cari popular tak tahu ya ono sikile tak tahu. Ya sama dia ini kasih foto. One apa bisa ambil one. Masa dia tu ini siapa? So foi cakap tu le ukuia ono filin melestari. We now dedicate Sister Wallen Church to you. O God, as a light in this community, as a house of prayer for all people, for the worship of God, for the conversion of sinners, for the preaching of Christ and His Word, for the fellowship of the family of God, for the saving of our children, for the dwelling place of God. We dedicate to Sister Wallen Church this morning. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. It is swapli tamar ya mulanga without time. I'll tell you that we are in the secure to in people. Let you wine and Ishapati will live on the Ashipia. Papito and Ishapati tamar.
Ona le ekalisia Wallen, o lea te tana lo ia ma whaavaina na luenga. O le ekalisia te fitu sa mua tuto tasi, te tonu Wallen. Whamanuia ia te lātou whaapaia, mau e lātou o manuia, mai lawa e suma te toina ia e mamoa. Swatau ia a fitu o la whantua mai. Sunga o ki a kono e tui lua. Leo tana roa li me tana tai, e le tana mamu ki nā mātu se ose o pitoriki e nei mata. A vea Wallen o se kai si e to te nisi o lo wha ngā nana. E mau Wallen ma lie le loto ono lau fia. Ma whamanatu atu pēr ia Wallen. O Jesu Kristo o le prestene o le ne kai si. Leo se tia mātu lima le tuai, matu whapeatu e whamanuia lo fio ia Wallen. A vera ratu e kai o se ufana whana toa. A vera o ratu nei langa te toina se o seo pito iti. Ie e whamanuianga le nei sa pati. From this day forward, ia vera tō o te ngata marosi o mā, te ngata toa. E awe whao muni le tua wana o e whao inai. O le mātu te taro lea, tu mau pēr tu e teimi sa ringa langa. Ona o Jesu o le no mātu whakteia tuai. Amen. Whakteia. Pe whaua e tangata mea le tua, a o tō whaua mea, a o tō whaimai, nia ea mea ma tō whaua. O tō whaua me skua ia o tō mea a tō mataulanga, o matua whawhanoina o tō, o le nuku malanga, a wau o tō whaua mea.
e whamanatu atu o le tātou tauranga, ia stasi o ia sana tauranga e fia lafo o te tae au nei mo tātou e kalisi fo ia o te au ni e lafo e lu au mafula e ala i ngāruenga ni tai. Ina umaya me stua ia o tu mea umalawa i le fale tuwe mea ina ia iai me ailo fale ma iau tau tofo mai a te au le nei mea whetalai mai ai le ni o au e o te le toina pupuna le langi mo o tau ma sa atu le manuia mo o tau ina se ia silisili o le tele. Malosi na fo ina ilo nuulo mātou mutai na mātou ngalue ina i o whanua. Awala mai ai o le taui o mātou ngā luenga i le aso ma le aso. Le tuale nei tae au o tutu laia o auna. Le ngata o le tupe o le alofa o lo nuu i la ufio. A o le tupe o le whiangai ngā la ufio ma lo nuu i le nei tae au. Ngata i lea o se leni o tupe o foina. O no le alofa i le ngā luenga faua te tala ini nei lo mātou mutai. Le atua ia au whamanianga lo mātou matai. Toi whaafe ane o manuia na e fola i le alofa maleanga lelei. Ono lo fina ngalo i le nei tae au. Whamania ia te ila tau le nei tae au tau li maina nei tupe. Ono o Yesu. Amen. Nai o au sa ni talo me fetamina o fe ia tua. Matou te mai le o fiolani. Le matou te tala i o kanona. O ia tu marananga o au. Fa ia e au o fiola le matou fetamina. I o whai o nino no marananga o whana. I le roto me la tele. O le au. E na whai e na whaapute i nai i mātou whaapute. Ia i o whiona i ria o Isu. Ka i whatasi o tātou tusi. Isu whiwhiria e malona e rana i eis ki au mo tātou. Tusi o mātai o tātou e sku malona. A mata tātou whaitau. Le Felipe suma todos le fanata le Felipe le school Tayo tayo suma tayo faitau patas mayai le Felipe suma todos le fanata Felipe le school pa kumaya le faitawino akiona pa ia o faita ni watu Yesu na wengine faitawino Ona Fabiati, Viciati, Otamatiati, Audiatio, Otamata, Oai, Galata Faimaia, Ole Upuais, Oe Luani Papatisu, Auisi, O Elia, Auisi, O Yeremia, O Sitasa, O Aurifit, Vitalaya Tolea, O Yayati, Auto, Viciara, Auto, Uyatia. Oai, Natalia tuai leo simone pensiero, ua whapea mai, o oe ole Cristo, le ana le atua setua. Natalia tuai leo Yesu, o whapea atu ia te ia, a muia oe simona whaiunda, oa Elise tamata na ia whaalia atua ia te oe, a olu tama oe le langi, o te whai atu ne ia te oe, pensiero oe, o te ati ai koe lau e kalisia e runga o le nei papa. Le mawhai a koe e whai tuto te oli o na manu malo i ai. O te awatu koe a te oe ki o na malo o le langi. O se mea koe e te fusikusia i le lau langi. E fusikusia koe lea i le langi. O se mea koe e te tau i le lau langi. E te tala ina koe lea i le langi.
Na mama watuwailia so wale la tutatala sita. Oia o Yesu. Ele tua e feitamina na fiel e tu mal pela ina fa le anofa alneira sinatilua ka sia igual pese factor família tua é
Ana siya ni mo kasi sa so kay wala natin si ina terminal so betul sa pan mai tujuan menang dan tufa mo siya si dan tujuan ofoi na of mantan fi o sa ni sa tujuan mo yan Lumay na iya frontiere del tua nel tuo conto o nel tuo del Bahia o il tuo mare va e tu mamanti antia o la bidina meglio anche le farva amen onti tutonu wa maya na fafiboli ia Kalisiani tua na luna fantana luna seto ya mishukuri mfona asia ifakutona kifui matao na mwai na kiu ya misi kalisia fapepele wa mafua inde nifigoni kalisi bon mai fateni tua ya no titirina mwenana marinote magano ya no ilusuma kasa umtani ya suya satu cuma kartunia ya unatu ya itu sisi jam tu Indonesia ya orang semua orang fikir yang itu ada cuma kita ini ufah main cara ya orang fikir yang ada cuma ya orang fikir pasti yang itu supaya jangan ya mulai menua faktor bukan mau ya mais au leitua mo kalisi wole malika kuntana luna mtatu umala ya ta mishame o kiwa kilisora esi tawo lison mai amalu wantu tadi mau mo spirit Kuna wafu isi famau tuskoia famaria ayale ayauti pole ushilele fafo tawa ma talo ya nafani tua treino tatuno ilisha pa yo ponta pia sulua o iba posa kini ya oa ya porque tuna tiki la mai Waku dulu kilo, abawa tu ay boy, yo tisisia titabia hawa, tabi tabi, ay amai na yute mo, yule sabat, ya ele sabat, ele masani fono tu sila mayo tu, o tu fafeng tu langi titai, ya masih foi, oleh ay sa, masani upola tikituin. Oleh air salvi, pasal lain faktor, mulai masuk family nanti, mai faktor itu ya itu tinggal so, pero tunai dengan gue nggak boleh. Kalau mai sama kita yang sah oleh orang dalam kot yang lima, oleh itu lepas, siapa siapa? Aku potole titi mana? Masih semangat. Ya, ini nanti anak kita seperti jalan sah. Orang, ya oleh muafah, faru, ya keliban rumah. Upaya, upaya, siapa? Oh, nanti dia usah atau mana pergi. Mai au tahu pasal kami dia semua falong ayo Prima lu falong ya falong dia ti falong lu ya mai pasal kami pokoknya kami mau saya dia tu buat jadi mana au dah pokoknya kalau jadi benar sudah sebelumnya Fakirlah Allah
Saudara mesti fa forma piano, se effettivamente tu sei per sfruttare, per quello frutto. Effettivamente tu sei una fitu per quello sfrutto. Effettivamente sotto il mondo sotto il mondo. O ma è come o lo fa mos. Verrà fatto lo scegli, non lo fa sua famiglia. Il mondo lì. O mossi, effettivamente, mai portata timore. He was beautiful in God's sight. On the moral and spiritual side. On the abnormally to the old Messiah, Leo Mafua, on my sister, my che sente vite che possa e che tutta sia fatta non si scioglie o si tornata a busce più ma perché non ha più parlato con lei è una notte con era un numero di affrontabilità non manchi mai. Olha para o mundo, olha muito o siamo lontano, o che non hanno fatto fare, non guardo nada, fa mai non fatto fare, non è finita, non è vada, si tira il finale in esame, e mai si fa poco il fiato. E caso in nati di casifo alla mattina uno fa una fuga di sa famiglia fa fuga uno fa uno ne fermata e in mano fa la luna di tuasso e all'uomo manchino fa fuga pupu all'uomo papà fuga ora la buona tu dire va fa finta mai fa fuga o non dice oleh tu si dia satu tinggal, berarti pemain minute, awak okey dia nampak dia dia satu ini nampak bayi oleh kasia. Ini cara itu dua lain pelan masyarakat ini. Pemain buat, okey aja lakukan kasia ilmu boleh tak, baik membuat. E dove fai questo vano una smiva o le danno una nuova e fa bene e lei ma fai fuori e fa tutto al cielo o una mamma ma lo vai fai e fai poi le lave o c'è avanti fuori anche poi chi o la mano parla io guarda. Ayah faham tu ni lah. Lalu masyarakat kita disapia loan auto. Oleh kasih, ada itu. Oleh kasih mana? Oleh kasih mana? Orang itu dia berapa ye besona. Fakir itu berfandai di mana? Jadi ele espalha ele para ele só era mau Timoteo tá aí na pessoa popular ele fala o só o não que tá na fora de tá o não buena a ecasia a ecasia ele só fica bem ele tá tudo após isso algo pelo mais jadi terjadi al-Fatihah. O Yesus yang terjadi, lesa oleh lawan Yesus Petrus, Petrus. Oleh sebab al Yesus dah sampai dekat, ada masa mana lagi. Oleh kerana siapa upu ekalia, sebab ini terus siapa le. Oleh prima upu yang buat, oleh ant, ada upu kaleo, to go
o manatu I le tai au ne. O le se au mea e kalesia e au ngā ngue. To call out. Whaimati si whaminga e sumaro lau masani ai tātou. Taupe whāo whanoo whaia. Le tasi leo, o whake mai ia. O tō o ese mai whea. Mai rantia. Ina neia. Tōku sila o tō ianasa. Ina nei whata sia whona o tō iona maha. O ronima. Le kai sia le nate ia bone. Ai whapenata atu uma. O le wala au le tua. O le wila nā le upu. E kai sia. To call out tanto ke o. E ma a wila tunanda. Io esse mai tātunia. Oi papi. Oi mama. E leo sinisio. A e tātunia. O le anto le ansala. E sa. Lai ai le o lang e bala au tunata e o esse mai. O le ngā mwela nānea. Ua tuina mai le tua o wak. E le ngate iagoa. A tātou umantanga lana ni sakati. Tiute. E ta waki tunata e o esse mai pāhonia. O le whiau nā kala utata. A whai le mala o esse mai. O le fisinga, a wheo ia. Amen. E le la o ese, a e tau nei ai se me o ia, ma whaama le whatu o wale. E haka mi siame. E iai me kare sia le tua, le wale pale ira au. E I loa e kare sia lea, mai warita le tā lapu I whine, wa wanfo I e tau o inatu. Whanina sigore te tāne o sofiti. Whamai oe o atotoe o lana whanau. E lere kare sia lere whine. A oe o atotoe le sa ta ua le whapitania. Remnant, loinga. O te manta o atotoe mana. E te tusa le lei ma whine. I le teini le sawa I amataka. Ea, lua maena. Tausi polo ina le tua. Ma taufi le mau I a Yesu Kristo. Whakora mo maua. Le munia Ioane mtaka skumfa o siwana. Wa ia tāwha isi mamoe e au le mea. Rotoa. E te tau ora o te ina mai o nātou fo. E whanongo fo I nātou lomeo. O na tasia I lea o le lafu mamoe. Ma le leo ma moe te tas. Walauna le tua, lai ei o isi ma moe, lai isi e kare sia e ses. Ai tina mano le tua, e ai le titalenga isu, e au na tita ina mai fogo nato, ai e whawhena te keima. Ai lafu ama na wane me taia. E so vabe. Leo faz, tá logo muito faz, como a felicidade. Mati te chama, o ato do teu treino, vai. Tu vai na tu vai esse te chama, vai o babá, e a mãe o bebê, leo final, leo babá. Aí eu mati. Mas tu tem o pé, a mati, vai se tem que tomar. Siapa siapa? Apa? Ya wajah tu jadi fikar tu. Nah, apa sisi malu semua? Dari mana? Malah tu Cina. Fikar. 5 tahun. Mematu. Fit. Sebenarnya ada makin baik. Cheque. Se fumo, fumo também matou todo. Também tinha tossu. Mudou assim, tá aquilo sofrendo. Tá logo aí, né?
o ta pena pelata. Jadi kau kata, kita ada bersorak. Paling masih, paling tak semua ada bersesuatu. Ada fisial, ada fisial. Kerana saya satu jalan ni leson ada. Sebelum aku, leamir dia, kemudian lekasi. Kita siapa kita biar leson. Saya faham waktu leson mana leson. Ada sebenarnya mana ya. Ada beberapa lekasi. Ya, ini cikgu. Oleh kasia, dia mau cakap cikgu pusat. Oleh kasia, jadi si polo ini mana itu? Macam dia. Nak dia fakor macam, oleh fakor ya. Oleh itu sih mana? Oleh kalau anak mana oleh kasia, itu semua ada. Itu suara itu semua ada. Maka orang jadi fai, orang tak fai. Itu ayah sih aneh. Sebab aku istri busuk, telefon na ile final aswetu si umo tuswe uma ya yoro ana ana bena ana kwa posho uma e fa awo to si fiel table le mo fa ma que tu si a te na ko mama que ora tu si so de nandi ele sendo mal ele sendo orang itu siapa? Mereka itu dipanggil siapa? Lihat ini mereka itu lima orang. Lihat itu lagi untuk suara. Setelah seorang siapa suara? Ya, faylah milioner felição na cara. Autado outro suara, mudado embora. Cara ni. Lai tu selang leva mau sapati ya solo masino mati no ojas fa vai ngai ka se fonwa tu si talo na dona e uma fa mai na dona e mo fo pega e mo e o tonga na ona belia you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Oleh mahu na fua. Karena when sento mereka siap, fua ya mereka tu umum ma. Lalu anak ibarat ini nena shop. Ayah famtalaya le. Magana or the gospel workers, the commission given to the disciple is given also to us. Today and then a crucified and risen Savior is to be admitted before those who are without God and without hope in the world. Elena so na Elena gwen. Ana gwen na wa mayele tu mo mo tato ile so. Ela tanto che fai lo atu si tira. Le malvino Cristo. Ma lo na tu. O le fa mo mona, mo na to le ni fa mo mai o yele lo la. Ni ta tato na mo tato. Ya, kalau bawa wina kata, ini isi ciri so, ya barusan. Jadi kalau kisi kotisi akan jiwa, ufiti. Pemain fakta ini, ini orang tu nak, ini buat nak. Afuri nama dia mereka sih. Warna terlepas jangan sungguh ujar. Lengan dia warna seperti nak jauh dan orang yang sentuh. Mati orang suvar. Orang orang mereka siapa ujar dia. Orang bersumpah. Oleh ini ia ojoa
Wala ta ne na ti ya wala fa ke na mata to senso. Eu fui lá tudo chifre. Tirei na o jogo ao que vai. Ao muri se me ya mimo o lo ta na lo na o le su. E mo muri me ora tu fa. Fa tombo to wa. Ora ta ora le fora ego. Ali ina tu. Au fake sango vai ci o na te ina o na ya tire la police che Vittoria qui si segue non fu lava ma a una tu non to ne talo e fa fumo tao e talo il giorno che fai te io lo tao le missi eu sou passamentando assim. A altura oficial é massa a petando foi. A luna bebeu tá. Mas tu o matou assim. A hora na rua é petando foi que não tá lá numa nada. Ele é mago a outra. Ele é mago a outra. Tá o vai show ya o tá. Então, lá me auto-obtenho. Lá não auto-obtenho. Ou chegar a missionário. Ele é uma outra. Tem uma que vai. Tem logo, o carro de carro faz. Leu uma mulher no chão. Primeiro foi ele nasce. Orang Tani besar, orang Mesir, orang Tani kaya. Asal itu pergi pe, semua jadi nana. Ada garasi. Kalau satu malam masuk yang tak, bayar tak. Ia lapor, esok esok. Esse é o esse é fácil a leitura não é fácil ansa maneira aí ela fala se acha que algo muito material ele não te quer mais similar outro pane mas se algo feito foi algo deixei algo só mas nada é olha lá, e agora não é lá, tu lê, tu não é tu faz como tu lê, se for mais ele foi beber, se ele não ia lá, é que só não quer tu lê, se vai beber, que ele fez que a família não ia lá, não fez que a tu lê. Por família, ele é o família lá, o é tua na família. Aí, ele eu não sei o que ele chega na sua. Eu final não achar que eu fui lá nada. Tu faz o show. Ele faz o coelho, ele final, a é tua. Olha que faz. Olha, começou a levar. Mas eu estava alguém mais estava ele é o problema ele não era não é mais fácil. Lá tu olha tu faz o certo. Ele faz. Até o dinheiro. Bora. Ele não faz nada. Mas ele faz, na luna de casa, ele não fica. Como ele estava, e na folha ele estava livre. Estava com o suor, no subir, no faz. Então tinha, pelo menos foi ele tua, e a na uma hora ele lá.
Asia. Mai tua wala tua ai. A ole le usa. Oso. Ta suma kan ke fa ke la. Ai sai suya pasmi ya susa. Ngana ta ke fa. Yo kasi. Ele só dela na rotation ele tu chega para olha cospo botas ele que lá fa ainda de o esco ele é tudo lá a já se torna olha se na tá aí se mexe com ele ele vai na isso ele é uma tuna algo assim torna Aisha o que está me fazendo se faz tá de uma na fina então se faz o ele faz e assim tem Aisha leu lá no cara se faz o menino Jesus e logo me lembro tu alta olha cara se é mana sua feliz nada Então, a vida tua, a luta, quando eu me cuidava do trabalho do trabalho, eu caminhava até o trabalho. Pagina missionia, eu vivinha em celular, falo e PC tuai, faço lá no escuro de pessoa. Fire.
le tua whapio upu le ni vinga. Wai tuina mai ngā luenga I o mātu lima. Le ngante I lau kāsia wa whawaina I le so I a wane. Ai whapena fo I le ni tu o la ngā luenga I tāna luenga I se. O mātu umante tutas. Wai tuina mai I lau ngā luenga. Ina ia mātu whai e tusa o lau wā au e wāle mai mātu. E le iso mātu maos, o mātu whaangolango ma whaamoi le mana o lau ngā koi. E le maua le maos I whaatino I nā I tiute le ngate le kāsia who, ai whapenafu I o mātu so le nitu I se. Mātu tālo, la mātu whauturua, Mai salami o le launga, alofu te maa o te tuina I mātou mo unuia. Whapinama I eiro file mua e fusiai nei whakoto mauma. O unuia, e le ngate I tino e silisili la lina. E le mafuta mama I Yesu Krista. Ai silisili le mafuta ni lo malunga ko ia. Nei o atu I le whaavanga. Amen. Mamalu whamate fio tātou tāngā luenga le CBT le nei afiaf. E o lava I alo mana ia tātou whanau. Le au tala wau fōi, wa mafua e fōi le nei tūla. No whapea atu lea, tālofa lava. Tālofa. Whatalofa atu fōi si o tātou tina mtua ia maina leo tātou whenua I le sāpati. Se I maisa wa me. Amen. Whaftai te tono lo maua lunga lava mawainan. I le alofa ma le anga leo le tua I ona soifua. Ia le wharu wawa iako leo tātou mawhute le tūla. Ia vi ia leo le tua, ma le tua fo ai pentino maros. Ia wālawa, e ngātu tono le ai. Ia whapena fo I la ingo I whatu tua. Ia whamanuia tele le tua ia te oti la mai. E whapitoa la whawhero inga nei tūla fiafi ta tono leo tātou mafuta po lea fo I malotia si o tātou tāngā ruema. Ro tātou iai whatasi ia manana uauna ia pastor saina ia fiafi. Tai nane fo I o le whaletua. Tai nane fo I o le taito ino ni tāngā ruema. Ma le whaletua ma le ainga. Mātou wha. Vera no mātou. Ao nei fiafi mātou whawhenoa I whapitoa. Lau sunga tai tanga luenga lai tua fa pena fota tai toina e tonu le pa au mo mai le tanga ia wa bea lava lo su mai ta to mai ia tanga luenga lava le Ia te whanene o tatou ripoti. Ai angai atu ma le screen o lo i tatou ripoti. O lo isunu fo e tatou puletini, tatou ripoti le sapati. Vea le amanua le whaptai atu ai, tatou whaila atu setasi, le sauni e ina le tatou ripoti le nei kuata. Whaptai. Ia o tula whapitoa nei. O le a tuina atu le amanua I le sunga tuina taitai mai Big One. Ia mo se mori mau ta ua mo tātou nei tula whaptai.
tai le ofisa mo le anoa tui mai. Ni tangata e whaise mo le mau mai. Tātou sore nei lantu. La le whaise namo tarita o Iova le tua o le lala vaia mai taita. E fo ina mai ia le lofa tunoa mai mamia. E le tawhia ia se mele lei e usao lato savali. Iova le tua au am ia le tanata o le whātua iati. O e vi ina nai le tua e te tau au na tātou whape fo ia tu mau le vi ino le tua. Awa o na rofa mo na ngalilei. Ua se ula ma ua manta mo fie maftanga whanau le tua i le nei sapati. Ua se la au le ola e peo na tala mai le poto solmona wa o le tātou soifuanga e talala ula e taupule sea e mo moea i manu e sawa malayati a toni whato tau e vero e nana. It's a light, my lady, solo i foi lalo au solo St. Albans a mai se amene na mulisangi le peste ale au solo St. Albans. Amen. Le tula foi le nei o Telefonava macam luenga.
whaftai I le atua o le nea avanoa e whai ai lo whamalosi a wā o le au talavau I nei Sabati. Whaftai fo'i I la au fisa au talavau ma Taumaluenga, ma au fisa au talavau I St. Albans o le nei avanoa whaaro. Thank you for choosing me to do my word of encouragement on behalf of the youth of St. Albans. I'd like to do a prayer to start off my word of encouragement. Mātou tamara o langi, whaftai lava mo le ne amnoa e whaiai lo whamalosi, whamomole, whetosuani mai, whamanatu mai, lo suafa, amene. I'd like to share a bit about myself, so I'm not a stranger to you. My name is Princess Bolo and I am 9 years old. I'm homeschooled and I love reading and writing. My favorite topics are Bible studies and history. I like talking to people about different things because I like learning from other people. Maybe that's why they chose me today, because I talk a lot. Also, my word of encouragement today is in the form of a spoken word. I hope it blesses you some way today. This is a letter. Dear future generations. First off, I'd like to apologize and say sorry. Sorry that after the years of God's reign in people's hearts, we were the generation to let His church fall apart. Sorry that we were so caught up with our own lives that we were too preoccupied to see the fading of His light. Sorry that we followed the narrative and not God's word, and now you pay all that you're worth. You see, we thought being submissive was the best solution. We don't rise, we don't fight, and here you are. Cursed with the consequences of our wilderness. You run, you hide. I'm sorry. We're sorry. Just sorry. Sorry that we became comfortable Christians and allowed the comfort and ease to rock us back and forth till we as a church was lulled to sleep. I hope you can forgive us. We didn't realize what would happen. Regardless of the teachings and the warnings drilled into our minds each and every Sabbath. I remember the preachers would always preach, "Wake up!" almost every other Sabbath. But we must have been fast asleep, because when push came to shove and the New World Order came, no one was ready. We weren't ready. I don't know how to say it, but we just weren't ready. Some went to hiding, some turned family and friends into authorities, some took the mark of the beast and tried to justify it and use God's name to cover up the fact that we were just weak. We were still asleep. We became lazy, lethargic, sleeping Christians. I'm sorry. Please forgive us. Youth of today, this letter is a picture of where we as Christians are heading. Because we are too cool, can't be bothered, too busy, and so unaware of the war already raging around us. There is an enemy, and he is real. He is intent and actively working against us, moment by moment, day by day. And here we are thinking, not today. If not today, then when?
you. You see, the devil does not sleep. Night and day he is wide awake, and he knows that you as a child of God cannot be destroyed anyway. But he will distract you, he will discourage you, he will disable you and divide you from standing up and fighting the spiritual war we are already in. I'm not saying these things so you can be angry or scared. I'm saying these things so we can be prepared. He said, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. But I don't know about you, but that's enough for me to get up and continue to shine His light, even if that gets me on the wrong side, man. Philippians 2 verse 12 and 13 says, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work within you. You see, the life we live now is not as simple anymore. We are losing our freedoms quicker than can be restored. Stop waiting for mom and dad to open the door, but step into the light and do the work. The fight is as much ours as it is theirs. 1 Timothy 4 verse 12 says, do not let anyone despise your youth, but set an example for believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Brothers and sisters, the world is changing, and we must too. The lazy days of the Christian culture must come to an end. Starting today, starting with you. Ila suwa for Yesu. Amen. If not today, then when? And if not you, then who? Thank you, Genesis, for that beautiful message. Talitono tate ho mane masemea nga mele. Especially as the volley of Genesis. Genesis from Maria, let's say, oi. Let's have a bit of Valene, or to Safala, our swine. Let's have a royal say, open to the same for Lene or the Soci. Yeah.
Take me to the King. I don't have much to bring. My heart is torn with pieces. It's my offering. Take me to the King. Truth is I'm tired. Tisa. Ole anato whaatino atu se pokalame. O wha au tuina whapea. Tu mau ma wha malosi o le langi no tātou tau. E tele ia tu luu wha pau o le lalulangi o loo sawaina ai le au keresiano ona o le talaina o le tala leia Yesu Keriso. I tutonu o se tasi ai o le malo saina o loo mamafa ai le sawaina o le au keresiano. E sa ili lava e leo o lātou luu po no whaanga. O loo masalo mia ili whai o lātou whono tatalo. O awea le mamafa o le sawanga ngō o le au keresiano. O le na matia i nisi lo o lātou tina. O le sasa ma le oti. O na lātou whaafiti loa ia Yesu. A o nisi o keresiano na tū mau pea o lātou tali tununga. Le li fala Yesu fasi o tia i lātou. Ai usi mai no silsila ma no whaafoma.
se whawhiti ia te au I luma o tangata. O te whawhiti fo I o ia I luma no te mao le lana. Le aona le le ia mai whamau I nāu le whale mai. Ai se whawhiti fo ia te au I luma o tangata. O te whawhiti fo I luma o tangata. Usim mai na real, ele cale o. What? Yesu, amor mole. Ai se whawhiti fo ia te au I luma o tangata. O te whawhiti fo ia. Le amor mole Yesu, que fiera. Amor mole Yesu. Le aona le le ia ma le whamauni I nāu le whale ia. Yesu. Ai se whawhiti fo ia te au I luma o tangata. Le a Yesu whamole te. I luma o tangata. Yesu whamole whamanga mai wasu. Santa Maria. Mātou ta mai o I lani. Whawhtei na wanoa na mātou moa ni sāpati. Mātou te rei mai fua e tō mo whaatana na whia. E ero mātou sini. E ero mātou whanau mai. Ta rātu a tū mau. Me asu e te whia mai. O le whaatore nei tū rao o sāpati. Ta vea o sauninga o ni sāpati o sauninga I o mātou tanata. Saunia whaatasi I mātou, o mātou wāinga I lea rasu. Whamia roa inga I kārisia, o mese whana utara wonu saunia pokalanga ni fiafi. I ai o whamia, whatu ese rei tua, e o mātou o leu nei sāpati. Whamami mole tama, whamangari mātou. Whamia risu whana mātou mōna nei mauta. I ero suafa Yesu e whamawau whanora. Amen.
na masi abene nei fia. Io ci manaccio le po. Tatu. Mesi dia tu te perjuang tatu cara sahabat. Lewa dalam fai usah bingung meyas. Menaccio dia, dele leo, tu ina fai.